Prije par dana Adu sam pitao top 5 najgorih grupa u Hrvatskoj. I on je spomenuo onak Z2S, ono, kaj ti kažeš na to, znači vi se družite zajedno, ste već ne znam godinama, ste jako dobri prijatelji, a on je rekao da mu Z2S nije, da mu spada u top 5 najgorih grupa. U redu, mislim da je full u jednom dijelu, prvo je trebao ljudima objasniti tko je Z2S, znaš. Jer Z2S je grupa u kojoj sam ja bio prije, ne znam da li to objasnim, da li uopće spomenuo. Ne, samo rekao... Nisam vidio još, on je znači rekao samo top 5 najgorih grupa, samo ih rekao. To je pa to. dobro, gledaj, prvo Ado je ono moj brat, moj prijatelj, razumiješ, jedan od boljih prijatelja u mom životu, jel, tako da, on je rekao svoje mišljenje, ali kažem, prvo je trebao ljudima objasniti tko je Z2S, znaš. Z2S je grupa koja je postojala od 2002. godine do 2005. godine. U toj grupi smo bili ja i Zork, koji se danas više, zapravo ne danas, nego već dugi niz godina se uopće ne bavi sa muzikom. Ljudi ga znaju vjerovatno, ako ga znaju, još znaju ga pod Mirko koji je izdao pjesmu nakon raspada grupe Z2S Mali Juju, koja je išla na radijski festival. Da. Bila je recimo Al Paris Shortyjevo i Zeki, znači u toj maniri je snimana, jel? I napravila je taj, ajmo reći, polumedijski poluuspjeh, jel? I nakon toga je to otišlo, jel? Što se tiče najgorih grupa, da li smo mi bili jedna od najgorih grupa? Sad postoje segmenti. Da li je to po MC-anju? Da li misli striktno na MC-anje? Mislim da je bilo što... Ja mislim... Rekao je, tu ima MC-anje on je vjerovatno mislio na grupe... I pogled i skill, ali nije baš rekao točno... On je vjerovatno mislio na grupe koje su se isprofilirale, koje su otišle, ajmo reći, dalje od nekakvih underground krugova i koje su, razumiješ, isporučile manje od očekivanog za taj nivo. Jel? Mi smo MC-anjem bili jako loši, ali mi pričamo o djeci od 16 godina, koja su iza sebe imala 4 ili 5 demo stvari, 4 ili 5 demo stvari i nakon toga su odmah dobili priliku da uđu, ajmo reći, u jedan mainstream. U to vrijeme bitno je, točno, u to vrijeme bitno je za naglasiti da se zna što je bio mainstream, naš. Da, koliko si repao, znači prije toga? Repao sam 2 godine, razumiješ? I to je bilo to ti je bilo društvo, znači nas, ne znam, 30 je bilo, od tih 30 jebote, dvojice su repala i zabavljala cijelo društvo. Da. Razumiješ, grade cijevi ga, brijanje po centru i tako dalje, kad si klinac, jel? Da. Mi smo se počeli baviti s time, snimili smo 4 ili 5 stvari, igrom slučaja smo se već našli na festivalu, na Fat Beat festivalu. Znači bok uz bok sa jednim Doppler efektom koji u to vrijeme tada bio razumiješ? Bok uz bok sa dosta izvođača, kužiš? Koji su tada bili hot jebiga, što u underground krugu, što u mainstreamu. Mi smo igrom slučaja na tom festivalu dobili diskografski ugovor, stari sa 16 godina, nakon 4 snimljene demo pjesme. Da. Danas prosječni klinac u jednom danu snimi 4 pjesme. Mi smo ih snimili u 6 mjeseci, ali ne zato jer mi nismo htjeli raditi, nego zato jer ti tada nisi imao hrpu, razumiješ, kućnih produkcija, kućnih studija, nego si ti morao, razumiješ, sa 16 godina actually skupiti jebiga 200, 300 ili 400 kuna da odeš snimiti kod Mladena Maleka u studiju 25 pjesma. Razumiješ? I ti kad si dobio tu pjesmu na CD-u, ti si onda nju cijenio i radio si s njom najbolje što si mogao, koliko god da je ta pjesma bila loša i bila za recycle bin. Svačaš? Mi smo dobili priliku za diskografski ugovor nakon 4 snimljene fucking demo pjesme. Nakon toga smo izašli s jednim spotom, izašli smo s drugim spotom. To se svidjelo, razumiješ,
određenim ljudima koji nisu bili u hip-hopu. Reperima se to nije svidjelo iz tog razloga, zato jer je oni su imali tada u to vrijeme Edo Majku, Stoku, koji je tad bio u najvrućoj fazi, razumiješ? Imali su Vua, koji je tad izašao s albumom takozvani, razumiješ? Mislim, ja pričam o top imenu, onda imaš nas, klince koji repaju, jebi ga, teen rap, razumiješ? Teen šemer, bolje ne znaju sa 16-17 godina, kužiš? Tako da, ajmo uzeti u obzir vrijeme i mjesto radnje. A onda nakon toga možemo reći da je taj isti Z2S bio, što je meni osobno velika čast. Mi smo bili na 15. mjestu ili 14. mjestu zadnje Hit Depo emisije. Znači, s prvim spotom sa Marijom, gdje si sad? Mi smo bili jedini gostujući MC na Targetovom prvom samostalnom legalnom izdanju The Album, razumiješ? Tako da mi smo, razumiješ, glumili u seriji Kad zvoni, za HRT, kuš, u visokoj produkciji, ne? Nama je to bilo dobro, nama je to bilo špica za jebancija, nas je tad bilo fakat briga što reperi po kvartovima misli, što oni, razumiješ, nama je bilo dobro, mi smo se zajebavali, nama je bilo lijepo, kužiš? Dobivali smo neke stvari koje, nažalost, neki neće za čitav život upoznat, razumiješ? Kužiš, tako da, ali da ja priznajem da mi u to vrijeme nismo bili nekakav kapacitet, razumiješ? I da, ne repam sad jednako kao što sam repao sa 16, pa to je tako normalna stvar. A njemu ako je to najlošije, jedna od najlošijih, u redu, ja poštujem njegovo mišljenje.